Wenzizwa untombizi yamahalela lo untombizi imcela ukhesi iziyabule zensizwa inkunzi emanqindi uma qhamuka kunyonya insizwa kubaleke intombi zibe zingesabi yona zibe zesaba amasokazo cha alike liwe insizwa ake ngikhulume nezinsizwa uma ulopholo angikhulumi nawe uma ngabe uyishimane angikhulumi nawe uma ngabe uyisigwadu angikhulumi nawe uma ngabe angazi ukuthi ngakubeka kanjani uma ngabe uyisiyoyoyo angikhulumi nawe ngikhuluma nezinsizwa bafowethu kwelinye lamahostela angeke ngilisho ngegama zaphela insizwa bafowethu sathi mangabe siyilamula impi yakhona idumbu eziphumile zazu16 le idumbu ziphuma ngenxa yomuntu wesifazane oyedwa osuke endlini yakhe elele indoda ingekho isemsebenzini noma isoka lakhe lingekho lisemsebenzini azi ukuthi lizoshayisa libuye ebusuku waphuma endlini yakhe wahamba waye sportini wayophuziswa yenye indoda lo uma ngabe efika endlini uthola umfazi akekho uyamazi vele uthanda utshwala wahamba wayombheka esportini noma ethaveni lapha azi ukuthi uzomthola khona mayemthola umthola uhlezi nenye indoda bayaphuza utshwala uthi lona hayi mfafo ake ngikhulume nomama wasekhaya uthi lona wena siphukuphuka umboni yini lo muntu ukuthi uhleli nomuntu noma mina ngisithunzela kuwe noma mina ngisithombe angibonakali uthi lona cha bafo mina ngilwi nawe mina ngifuna ukukhuluma nomama wasendlini uthule lo mama akakhuluma ngithi usebanjiwe uyasukuma lo ukhipha umeso ugwaza lo mayegwaza lo ukhipha isibhamu udubula lo uyafa lo mayefa lo abakubo bayathola ukuthi lo usedujuliwe mabefika nabo sebevusiwe bayafika bafike badubula lo yasuka bafowethu ngithi kini idumbu zu16 ezaphuma lapho ngenxa yomuntu wesifazane oyedwa osaphila namanje uthi umbuzo wami bafowethu namhlanje sesishelwa abantu besimame asasheli thina sekushelwa thina njoba ungizwe nje ngithi nguntombizi imcela ukhisi nguntombizi yamahalela angikhuluma manga ngempela ziyangicela ngempela ziyangihalela ingabe kuyiqiniso yini bafowethu ukuthi ngempela singaphela ngenxa nje yokuthi sibulawa ubushimane nobugwadu nobuphukuphuku nobulima nokulimala kwengqondo zingaphela nje insizwa bafowethu ngenxa nje yabantu besimame bafowethu bengaka emhlabeni su8 billion bafowethu u3.5 billion wonke bafowethu abantu besimame hayi futhi u3.5 billion nginamanga u5 billion wonke abantu besimame insizwa u3 billion kulo 3 billion kusele 1.5 billion insizwa ngoba ezinye zifile ezinye isemajele ezinye iphenduka inkonkoni nezitabane ngabe bafowethu kuyiqiniso yini ukuthi sizoqedana siqedane sodwa ngenxa yabantu besimame bebaningi kangaka emhlabeni cha bafowethu angilwi ngiyabuza nje insizwa zakethu ngishilo ngathi ngikhuluma nezinsizwa uma ngabe uyinsizwa ngikhuluma nawe kodwa mangabe ungena kuyo yonke lemkhakha lengibalile hayi angikhulumi nawe mfowethu ngiyabonga ke ingane zakwethu ngiyethemba lokho engizama ukukubeka kuzosakha kusivula amehlo kusivula ingqondo kusibonise ubudedengu esibenzayo thina esibiza ngezinsizwa ngiyabonga.